Amen. Way. Amen. God, amen. Ay, amen. What's up, amen? Kan du bilang amen? Bilang haleluya. Haleluya. Salas tu bilang haleluya. Amen. Bila kau syukur dia kau buat. Bila kau syukur dia kau buat. Kalau kau berkata ini adalah hadirkan dengan sikit antara Dios lo que se da cara que zulfai lishmani kapor kabakodoge que zulfi barka banyan don ka presence que zulfai hadirkan bit jenis kemudian ai ka donut yang ai ka mai que jenis Yesus amen itu kadon gege mo khar mo boleh ngai kini ki arhajar mo ki angal zulfai ki bodam kini ka madan hagitu ke Sunday ka Saturday ये 8,000 को क्या अंगल जुतवाए किला कप्तान पापनी हागे के बेच में आमेन अंदर की बात 8,000 को क्या अंगल की जुतवाए that means that is something kamu boleh menilai haगे के बेच में haleluya अंदर जुतवाए उपा 8,000 की अंगल kamu kan dam ka ege kamu boleh menilai haगे के बेच में itu ni Syakri boleh jo Abraham boleh jo Isaac boleh jo Jacob But Ishakri yung Jesus Christ, but udang hapang yung dunia yang digamit. But sa si pangpor ngan nget yung ginagawa iway ni mama ito tra. Kadang kaya mo boleh ko dapat ito. Ayang ni bangay mo ito tra kaya mo tra ule hagari ka revival Sunday o nang shida. Hagas Sunday i kamba mo tra ule i mo tra utala i tra ipenen i mo tra ipun kia isu even sin di mo kono. But nyeri kita sendiri bagi para bagian para segeri berkodok kia bangai. But kita kadang gue ke kamar kalau kodok amis ayah. Dan Tuesday ni kita pergi di blok ini nampak orang tu. Bagi dia tu bah hayin jadi kita boleh kena jarak baju train kami kita belum train. But kita jalan ikan gijing segeri. But nanti tu vi ham. Istu ini ada orang yang kasih kalau ini berdoa. Kadang apa bagian nget no aku tu apa itu iwan hagamet satri ilong satru paham kambre but fitit ke baca hagamet satri kat ba idang syok aku tu badan kat ba kau syuting kadang-kadang ke jingro ke jingro kayu so ke jingplat hasyam ke jingro ke jingro ke jingro but fitit haga klebat bangayo ban taap yang banduan itu namadan ba kabor ke jingro kawan But isdang bani itu ini kau yang nampak kita kaji tersan kita kejumlah kebahagiaan kalau lu kata-kata. But ini pai sih kita kayak baca. Kemudian aku menjumpai bebel, isdang bani orang gini ke kong ada bebel semua ya. Kita dapat ada yang berjaya bukan. Yang kong semua ada itu. Isdang bani bebel. But kita tak boleh setiap Sunday yang beda yang naik pada Sunday yang wari dah kata kena keberangan menteri nafsu. But iwan sahaja Sunday kita ikan contoh itu Yesus haga jiwa macam. Haleluya. But kita nak orang tu kami kisah kita jadi college kisah kita kadang kita kerja professional college ada pun kita video kita ini kita worship kepada jemaah kita worship team berada kita worship kelas. Suddenly cutting is over the one about us. Apa senang kerja? Ada orang lupa ini. Pensayo iya haki surau haki kali gemai. Ni nang sama di ni kapol pet haki sini kita keduk kami kami kerja kerja begini. Kali gemai ni kapol pet. Hanya gimana? Kita kari cutting is over. Kat sebab pilih kata ini kapol pet ini. Kantor itu orang itu division hadukan. Kibere kiba pas ba kiba yang hajat fi ketik tu lepas sucia satu kita explain ke situ yang jumpa gitu ane ban daga bentar ki sipai ki sisa ki jokres gitu ane ban race ki soldier ki jokrai ban ra ki ketik tu lepas sebagai le nyimdan hane daga bentar ki liu warm Christian nyimdan
nani nam tadi bagi Kristen ki bakwa sier em krer em nyimdo ni ru nani nam tadi Kristen ki bakwa balong part time ni do nani full time na ko try habdo do Jesus one mano i bakwa balbo ni Jesus tam sitem to da Jesus bon ado bakwa full time try na ko Jesus ni do nani full time bang bon you Jesus no matter what it costs. Kita putra ukuran yang ikhlas. Santara kita menyuruh Jun ni dalam 3 days of Holy Fire Conference. Katopik and Granifika Friday sapam gajing doai. Kalau very deep gajing doai. Gajing doai kemudian kemangi perkat dengan main. After ini 3 days of conference kan yang roh di kadang ke AKA kaban shift. Agak atmosphere video ini kan change. Agak personal life gajing yang gitu. Bila sudah dapat video, bak mempaklah habar sombong kenta bun sini berdoa. One attend gini 3 days conference. Holy fire. Orang ngah holy fire. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Kita ki apostol kita experience thing yang gini ke holy fire. Agak berapa hari? Kini kita experience. Kita ma Kibreu kibama ia kading kini sebab bandi berdoa. Kading dalam jin ada jin kerana itu. Amin. Hidup kini laisi kini sang sambil nyutrik jun. Karena dia ingin kemakar problem dia sambil nyutrik dan mawa. Kat pakai nyutrik dan bawa midohor. Batu terakhir kot kini dalam sekui kini sekui batu terakhir prepare lagi kini kita kaduk kepada dia orang pendak. Bagai kuat kali kesambil dia terus habis dia terus orang ki dari itu orang ki berbuk di sini nampak kadang kami sebut dengan air dengan kaki itu kok berbuk beda kan itu ini way hagar gaji keseng di Bible kadang ke atiar ke jauh setan ke bamut ban stop gaji keseng beda kita ke atiar ke jauh baman kita semua ban cancel ban di stop ban bentuk ban berbuk gaji keseng Persyang Panpet yang kesud benang last week sampai yang bentang segi kalau Lada kali yang bentang segi kum last Sunday ke ikut je Akan mau bapak bahai balik sami yang gue kintin Pia ris bahai gini gaji seklen pandan Yang 4 Julai let sound hanu open air Yang sound kita tentukan Bagi asal mana yang bahasnya ni kamu untuk bantap Yang lele Unang hap hero uslap nak garanti for sure lada Elijah dua ka hak ka dik belingi lah ka gamba kamde na makia ka dakla ka de penerang uslap uslap haleluya inang syakri yu balai ini tu fi mapenkat arlen ya gaduria inang syakri yu jo balai habdo mentabat udang ya ile Jadi gambar ada itu ini. Pensel kata nak tahu sedap nak. Ada itu ini kasun benangi ka aitas temani yang kena ministry. Kaji ulang tu kena kasun benangi. Kalau itu lupa ka ka bagi kali yang kena ministry. Compare kanu sedang lupa ban penbulung yang kena secretary itu. Itu yesterday dan minit Kumbakar dudai dah main kat bang macam dua yang mana dua sebentar dua. Itu dan armut di perlok di orang. Ki, mana di orphan juga. Unexpected giwan berdisit kar berjadi. Tapi ayam ni lagi. Kau ini ganti orang ni. Ada yo shock pada kita. Yo asusi beritu ingin gue nombor. Orang kita sampai tu ini koi, ngambil pada teman semua suatu. Kadang nak kerja ke grup, kebalik rumah kita ini bersekolah yang ada. Kadang ke grup pun lah. Dia tu yang mau ini pun lah. Kita form ke grup, pelan ke grup. Berfitip ke aja kita lagi balik bervisit lagi ban keren ke besir. Mentau yuk cancer last stage, condition lah. Perlu sama best friend. Klaim pas itu hamno, oleh itu kan kita untuk cancer stage ngam arsen menaik mereka cancer stage ngam thank you
Hanga ni kalau best betul tu lupa mah. Nama nanti hanga kaduk kinuan nang ni ban pak luar ban kinum kan salah kata pak. Nanti lupa kalau kaduk kin hawan hani mak hani ka dawai kan salah ngaduk itu. Siapa itu video ko ngana ongi last time. La dadon ki brio ki bawan dua yevi ki ba mas ndak ong amen ki pa di hospital ki ki. Kita ki brio ki kari ka authority. Pa inang pangkin wan ni in transfer ki sa ka hospital bagian masih. Kin doktor ki nurse kin tri yevi instant ini fil ma di ka kampa. Kali itu punya stage cancer idam ke hospital ni. Kabangin transfer, in teleport dia pergi ke hospital kita mesti. Tak ada bagian test dia pergi check dia pergi mesti di panggilan. Kita bila ni ikong ni ba, las lama ila armet mereka kayak itu jauh keluar ya. Kita kalau pernah amazing iklan kita, aku ingin sih kita putrai uktai. Last week idang one ra ka report aduk ngadalong shock itu. Padahal tak ila consequence si sepa. Itu yang dia try kena angling no kamla ban mundur ke itu betul. Siapa itu video ini jadi kesini. Om lu perlu ini perlu kita let ban visit ini dan kita bisa ai ini betul. Wong pilih spread lagi akan sarga spread agak itu. Ngayo shock anda nanti unu close friends of your stage cancer. Wow. Wong nanti mars ndep grania pi ka form cancer. Ska ndai first stage, last stage sudah. Pada tahu shock kau not shock bandai. Nag-guarantee ko isi ursawan na kini kecekaran itu. Bitip kawai ka Bible verse kabawan haga download jona. Hadin na usgo kini ka news kini na Genesis kalau makan aru kapara. Utray mo. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Yang kerkui tadi kerkui me. Bangan tim yauta ubat tim me. Ngan kerem saya bi gini kami, lada pim internet ya gaji em jona, pim snow internet ya gini gaji sekali kebetulan ni just leave. Ngan kita tadi makin mau gidan pun mak gibro gibang ampe, nanti kita makin lawan next di kinuan yang extra precision. Sekarang lagi, lada gaji isi itu pingat kelajur tu kata-kata go let her WhatsApp upload status. Sa confess to again mang le I don't care mang tin tolot hado pinawon cerot kamet so dito all that thing at this let me share details sa WhatsApp I don't care nganda kalian juga kan itu vinaradan kita akan kenal cake ini di every Sunday ngalle kalau hatam bibi Omwi bro jumlay mo ni. Onda ki bro ki jumlay ki dang dua ki dang laki ki dang kelen ka dang biang. Onda ki ni ki yang hoblay tang ka daw jumpi bro sa ay pedang ako ki sini. Cancer mo. Stroke mo. Maybe sinu ka ban ham na ki ji. Maybe ka tiyak na mit ki Egypt sen ki sang ban kawan ni ka sir ka support. Hidup idan pun ba kebetulan upah era so kejiwan ke Yesus ban pelat igibelu na kabasa kawan gibsen hidup dalam lebih kisah ni terbana do kejat komputer hadu klik dan gibsen dalam kawan gitu ngai uski apa Saturday hidup perbangan dua deliverance ngai pun ba ki Python gibsen gila dan not lepas igibelu kita nggak ceplakin sini bagi kesut tanggawi berita kat nyomot kat pamot lak naimot santumot chisbamot tanggawi bro hadiri kisih ke wakado ni tu bigi bo kajing im kajana kajompi
Ngide ban snok ban yai tang ho Jesus har ko ko itu. Takarang ai ngu yo trai hagabor bangalong batura utrai long khan aga jing yo ko sana. Mentas dia kada noi ka kubor batura ai nga. Ngan bu aga do long mas lep kene kisah revival ngan shong shwa ngan doa shwa ngan patre ba sakri. Kita akan tu ai kami wangal utrai ha. Anda wangal utrai wan kita kada ka patam ka nampak jiri. Ni wangal utrai wat ni ka scroll ka he ha plate ni ka scroll. Bat ngai kita hak ka scroll sikit pa. Ngakini wangal utrai je. Utrai wan kini ki benda ki ba melial nang syakmat sekabertai parok away. Mano bohong ini memang syam, terang orang akad ini memang dia. Siapa itu bingung? Nak ege barokat kita ngayat nanti ka fokus sama tak ada tak diutis. Ngan benda ege ka mission ke bawah terai ulapo. Lada donna predvi pada osnoi ka suruh terai, pada iyo jisu tip ega level ke jombi. Tip ega cikap ke jombi terai ke jikim ke jombi. Hari kami kan itu bikin ya lah, bikin gue ke bentang ke baton kampung, dan kami cuma ke spiritual warfare. Kata mama mesin. Hari isi bakal bolong, bela kan kita jomble Efesus 9, dan pulih kita kat sipolo arpo, dan pulih berkat kita kat, kita jomble ke orang ni. Haga bawai no tolong pergi baklan utrai, but haga bor kaji klan jemu. To king no egi king atiar ka jomble baro. But bila ban yengele egi buta usota. Na baka chingele chungi ka no ye ka snam ka do. Handra ye ka hima ye ki bor, ye ki no sechar prathai chong kane ka chingdom. But ye ki bomman bakin jaman sim hagi jagabane. Na bakunta pen shemela de ga ka chiking atiar boleh baro ba phila ban yang haga ka sni ga sneu ba bala pendap yang ge baro ban yang scam to yang phina barkata bala pan po ga singka ga jingshisha ba bala king ga jingda shadam ga hok ba bala pom ya gi duty halagi gija daga jingla kloi ga gospel ga jingsu tukam bakandre nalor baro putet henda shimi ga stiga jinge daga bapila ban pelep ye isomba meding baro izomba to shimro ye ga jinga kli ga jingpenem baka walam umen sem ka balong ka kiti pleke daga ba duai halaga singi bat daga jing duai bat daga jingker pan baro umen sem bat daga jing suma syapang kene daga jing minot bat ka jing daga jingker pat baro naga benta giri khoj baro ang gabaino dikap bagan kanai bat naga benta jongaro ba on ai hanga ka kitin habanga ang ya laga shinto ya gaban bentem daga jing shlo ya jing mayang ka gospel naga benta jong kabangalong nongkit sem hagikin jumi bat bahagata ng kren shlo kumbaka day yang bangkran. Aku apa nong ipi dengan meja ni kesini. Hari ni kesini kita kado. Kaktin kajomble kakot yang ipi ni boy. Hari ni last days. Kapabil kong long pi kita slur, but kita klan hotra. Tagalaw polwang. Haga ba wino. Haga wino pagkakintin ka bamot. Haga ba kudno. In these end times, Wapstor Polwang, tulong pigi maklan outrai. Kamu balay yung kuha ini di sini makado, bangin focus tadi yung Jesus, bangin commit tak outrai, bangin iya tabaru Jesus. Katakan ika go, haga jingem go junga go jumpi, banyo yung Jesus katakan ika tam kata kene ke bakodor tame bankari ka present ke dotro ay kata kene long ke bakodor tame ngani tu ibi ite ngai kendo ji parasam lagi om ni tanah bang ni pedi worship team ke jopi
Kaya bagi yarwa, kaya bagi lam ang meski ki kari siya ka present tura. Ni itanap ni pet iki samra kan tegi ba pibu ba pili ko sitim itanap